Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Бүгін число 11 сентябрь 2025 жыл Ноқат шаарындағы бүгінгі бұйырса түстен кейінгі курстастар саат 1-ден 40 минутта өтті. Бірден лайкты басыңыздар, бізге қатталып, біздің бай кез жеткені қатуғанда сөзсіз қатталып болыңыздар. Сіздерге әрдайым пайдалы қызықты видеолар шығарып тұрады бұйырса. Рубль емнегедір, рубльдің басы біраз түсіп кетті. Нал жерлер ремонт болып, лотокторды алып дегенде жан қойып атады. Банк ошондо доллар 87.30, евро 101, рубль болса 1.015. Ошондо 1000 рубльиңиз бар, 1015 сом болуп турган чагы туугандар. Банктардын бардыгында эле ушул 1.15 экен. Ал эми сиздер жакта кандай болуп атат? Комментарийге жазып кетиңиздер. Рубльден абалы эмнегедир түшүп кетти. Акча алмаштыруучу жайларда туугандар. Доллар 87.50, рубль болсо 1.10 экен туугандар. Нал Бенбанкта бул жерде 1.10 экен рубль болуп. Мына туугандар. Доллар 87.30, евро 101, рубль болса 1.10. Ошондо 1000 рубльиңиздер 1010 сом, ал эми калган банктарда 1015 сом болуп турган чагы. Байчин банкта доллар 87.40, евро 101.60, рубль болса 1.015. Туугандар, рубльден абалы ушундай. Калган ушул банктардын бардыгында эле рубльден абалы бирдей экен. Нал Капитал банкта biraz жогорураак экен. 1.016 экен. Мына туугандар. Доллар 87.35, евро 99, рубль болса 1.016. Кийинки Доскрда банкта доллар 87.35, рубль болса 101, ал эми рубль болса 1.015. Кийинки Финансовый кредит банкта дагы мына туугандар 1.015. Мына ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайктардан басып бизге катталып болуңуздар туугандар.